Алты сире талан биһиге таттатағы қартына галереятыгар улус нехелектерин талбат аланна жонун уусуран оңоқтарын билиннерер быстапкалары тәреллер. Бу сырыга галереяга октябрьска нехелек бастыңнарын үлелері көрдөрүүгө турдулар. Ольга Тарабукина материалыгар. Чөркө холоқтаақтырын уран тарбақтаақтары оңорон чочуен кен көрдүрүгө тахар бүтөлелere сүрдәган терехине дириңиз қохоннақ элбақ сыраттан сылбаттан тақсыбыт оңоқтар. Манна сақалы таңастар сылгы селиттен тостан оңоқтар уруһуйнан қартыналар бәл қартыскаға эрекес түгеннері түһәрилер қарақталыгар тағыстылар. Элекке алта төлбе үлели хамсы олорор, олонон сирдетен бу төлбе биттин кытта теңе үлелехеммет бу тох бар жаак снахтар таламытын үксүн агалан манна көрдөрдүбүт онна арыйдыбыттен этехбитин сөп. Онтон бу көстөр оғыруынан жикти кере көстүүлері Римма Семеновна талаанна хилитинен чочуян тахарбыт. Кене аан бастан балтара сыллагыта бу нарын катыңы тихен оңорбут. Онтон ыла ылларан күн бүгүнгө диэри оғыруынан жарыктанар. Ханна бе картыны көрдөкпүн о мандыга мен оңорбут ки дуйди хаддара ханыбын. Оннотон билингүгө үетигер биле тайыбын то интернет онно киремин мастер-класстары ити бисераплетение деңе онно көрөчү. Нехеле кихинен алаха эбээлер түмсүлері ханнык тетәрәһіні көтүппәкке кыттыынылаллар. Буда сырыга бээлерин үлелерин агалан кен көрдүрүүгө тахардылар. Выставка бәбит испитин алдыбыт. Онна сақалы таңғы қолыбыра кысоға олоға эрки. Бу курдук чөркө голоктоохторун талбат алаанахтарын оңуһуга неделе кәреңе хартыына галереятыгар жон көрүүтүгер туру. Ольга Тарабукина, Никентий Винокуров, Саха телевидениете, Татта.